Dragi moji prijatelji, ljubitelji skutera, dobar vam dan. U današnjem videu želim vam pokazati, a ja to često napominjem i govorim, šta je to lijepljenje klipa, a šta je sama šteta na motoru, odnosno na klipu. Vi živite, uzmimo u obzir balkanske uslove, gdje su temperature idealne za vožnju skutera, motora, sportaka, nije bitno čega, ali vozite skuter 49 kubika i rado želite ići u prirodu, u šumu, jednodnevni izlet, pucati, lovac ste, nije bitno šta, do lovačke kućice, ali imate problem, vaš skuter vozi, čim se zagrije, ugasi se, ne možete ga upaliti i onda nakon izvjesnog vremena skuter ponovno palite i vozite dalje. Sve dok se to dešava, to je super. Izlazite često u prirodu, vozite brdo, kaldrmu, ne sami asfalt, dobru ulicu, nego vozite kaldrmu gdje je kamenje veliko, imate rupe, provaljene, put, ostalo i vi morate usporiti. Čuvate svoj skuter, čuvate gume, amortizaciju, plastiku i sve ostalo i onda kada želite da krenete, skuter vuče, eventualno ne vuče i kada se zagrije, skuter se jednostavno ugasi i vi se pitate šta se desilo. Kada vozite brdo, pogotovo skutere na zračno hlađenje, daću vam jedan dobar savjet. Ako imate uljnu pumpu koja funkcioniše i imate odvojeno podmazivanje uljna pumpa, benzin, tada prilikom kretanja u samu planinu, brdo i ostale stvari u prirodu, u lov, na pucanje, nije bitno gdje, pogotovo ako vozite loš put, nema vjetra i ostalih stvari, vozite sporo, ubacite u vaš rezervar, pored vašeg benzina, smjesu dvotaktola. Ali nemojte sipati jednostavno dvotaktol koji se koristi u trimerima. Taj dvotaktol ima viskoznost. Sada ćete reći, pa što, isto je to? Da, isto je to. Skoro da je isto. Taj dvotaktol brzo sagorijeva, a nema dovoljno podmazivanje kao što je to potrebno na samom skuteru. Tako da, idealno bi bilo ako imate još dvotaktola, odnosno dva takt ulja, da naspete u sam vaš rezervar i da nastavite put. U slučaju da se vozite, evo ovdje recimo upali se uljna pumpa, može da bude nagib da vi kontate nema ulja. Stanite, provjerite i krenite onda dalje. U slučaju da se vaš skuter ugasi, probajte ga upaliti ako ne bude htio startati. Ugasite ga, izvrnite ključ i nemojte pokušavati više vaš skuter startovati. Sve dok se vaš skuter ne ohladi. Ako ste pušač, nije bitno šta, popijte kafu, čaj, sok i onda nastavite dalje. Vaš skuter će da upali bez ikakvih problema i da vozi dalje na put gdje ste krenuli. Ako biste pokušavali startati skuter koji neće da upali jer se pregrijao, vi se pitate zašto se ugasi. Ako biste pokušali taj skuter startati, voziti, dalje ga opterećavati, onda pored samog lijepljenja klipa, velike temperature, širenje materijala dolazi do štete na klipu. Tada ste već na cijeni koštanja od recimo 100 maraka i više. Tako da, ako ste imali lijepljenje klipa je ovo. Ukratko. Vaš motor nema dovoljno podmazivanje, dolazi do trenja, znači materijala klipa od sam cilindar, karike, nema dovoljno podmazivanja, skuter radi, klipnjača, prstenovi, cilindar, to je sve zagrijano, nema podmazivanja, materijal se prilikom velikih temperatura širi i ne može cilindar da pogoni. Vi ste zamijenili nov cilindar, ubacili ste, razradili ste ga, dobro, super,
ali dešava se ista stvar. Dakle, vaša ulna pumpa radi, sve je idealno, ali imate lijepljenje klipa. Nemojte voziti, ostavite skuter da se ohladi, nastavite put dalje, eventualno se vratite odakle ste krenuli. Ja sam danas na jednom kratkom izletu do naše lovačke kuće. Danas je lov, tako da idem pogledati šta momci rade. Dragi moji prijatelji, nemojte zaboraviti ni u kom slučaju. Lijepljenje klipa na vašem skuteru prouzrokuje štetu na samom klipu. Prvo će krenuti od samih karika koje će da se snesu. Prilikom snošenja samih karika vaš cilindar će početi da para. Nakon toga dolazi na samoj šteti klipa i ostalih stvari i nakon toga vaš skuter neće nikada upaliti. Zbog toga uvijek imajte dovoljno podmazivanja, pogotovo kada idete u brdo. Nema veze što skuter malo više puši, ali vi ste na sigurnoj strani. Idealno bi bilo za ove uslove imati skuter na vodeno hlađenje.
dvotaktol. Na benzinskim pumpama nije bilo ulja, ja nisam donio, tako da sam sipao dvotaktol. Ima dobro sagorijevanje, ali podmazivanje nema, nažalost. Na ovako veliku mašinu nemojte koristiti dvotaktol ni pošto. Izuzev ako vozite samo ravničarske predjele, ulicu i ostalo, to je ok, ali ako koristite brdo, nemojte ni u kom slučaju sipati dvotaktol. Bolje naspite 15V40, 10V40 od auta, unutra napravite idealnu smješu, 5 litara, 100 ml ulja i vozite, tako ćete imati odlično podmazivanje. Ali ovako sa dvotaktolom voziti brdo, planinu i ostalo, pogotovo ako se radi o kaldrmu putu koji je isprovaljivan, mnogo kamenja i tako dalje, to nemojte nikako da radite. Veliki pozdrav, nadam se da ste uživali u ovom krajoliku. Hajvazi, mahala, lovačka kuća, Čavoljak, Buvno, vrtić, dionica puta Hajvazi do moje kuće i tako dalje. Veliki pozdrav, čao!